Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi Sholli wa walidayya wal mu'minina amin. Tidak apa-apa kan dong sudah bilang aja ya tidak apa-apa. Ayo siapa sekarang giliran yang pertama? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanya yang panjang. Ata'murunan nasa bil birri wa didengarkan belum? Alladzina yadunnuna yadun tasnya kan huruf nun. Annahum mulaqu rabbihim ininya juga kurang panjang. Berapa alif? Berapa alif? Ya bani. Berapa alif mbak kita? 5. Yang shrednya ini 5 ditambah ya 1 berarti 6. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni ada tasdid faddaltukum 'alal 'alamin. Ulang lagi. Ya bani. Besar ketuk-ketuk ya, ikut ketuk-ketuk. Ayo dilihat. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati badananya ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ada tasdidnya. Wattaqu yauman la tasdid
yang lidahnya ditekan. Mandes ya. Begini, seperti tak ada saja berarti wat. Wat taku yaumal la. Loh, tasdid kan? Yaumal la. Iya. Tajzi nafsum an nafsin syai'aw. Ini kan ada tasdidnya. Syai'aw wala yuqbalu minha syafa'atu. Ya, tasdid kan? Syafa'atu wala yuqadu minha adlu wala hum yunsharun. Ulang lagi. Wataku yaumal la yajzi nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu minha syafa'atu wala yuqadu minha adlu wala hum yunsharun. Yuk diulang lagi nama sendirian. Ayo coba. Wataku yaumal lanya panjang syai'aw wala baru minha. Fanya panjang. Syafa'atu wala yuqadu minha adlu wala hum yunsharun. Ini dibacakan beliau, didengarkan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau baca ta'awud harus jelas. A'udzu billah. Lidahnya enggak boleh melet-melet tawah. Coba dilihat beliau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza najjaynakum. Ini mem ada tasdid sama dengan huruf M jajar telu ya. Wa idza najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab. Yasumunakum su'al adabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum. Ini mem, ini ba, mingkem. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Dititani jenawan. Wa idz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idz wa'adna Musa. Sampai mana zaman maunya? Ya, ya. Ulang beliau lagi. Wa idz wa'adna Musa arba'ina lailatan thumma, nah masuk ya, thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kurang satu ayat. Apa itu
Thumma afauna ankum. Loh, kok tidak memperhatikan? Thumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idh atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Ya, siapa berikutnya? Mbak Tita, ini Mbak Tita. Ini habis ini siapa? Aku dengar dong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Qala Musa liqaumihi Tulisannya kurang panjang. wa id qala Musa Wa idza qala Musa. Kan dua. Ini panjang, ini panjang berarti dua kali. Ya kan? Harokatnya kan begini pertanyaan. Ini ya alif dan ko. Ini apa bahasa nanti kalau dijelaskan? Alif apa? Alif dan ko. Ini satu berarti hurufnya apa panjangnya dua. Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum. Ayo terus diulang lagi. wa id Monggo. qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dalaltum anfusakum Ikhadikumul ajla ila bari'ikum fatubu ila bari'ikum faqulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu Fa'akhadhathumus sha'iqatu wa antum tanzurun. Kurang tasbihnya. Umma ba'asnakum A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fadkhulu minha haitsu syi'tum. Haitsu terus ada syin besar. Haitsu syi'tum ragadan wa dhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabadala alladhina zalamu qawlan
rizqan minas samai bima kanu yaksubun wa idis tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib ini bak sukun ada bak tasdid ya ini bak ada tasdidnya berarti mengwingkem faqul nadrib bi asyakal hajar apa lagi wa lah ini kan ngaji kok diganggu mau ulang lagi faqul nadrib bi asyakal hajar fajarat minhu ithnata asyrata ayna qad alima kullu unasim masyrabahum sin kecil ada mim tasdid unasim langsung masuk sin besar qad alima kullu unasim masyrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin shadaqallahu azim. Tidak boleh gitu, wong Mbak Mila dulu itu dikasih nama itu dibacain ya. Iya kok gitu. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau di wakaf diberhentikan berarti masaluhum kama kalil ladis qadana bukan ron tapi dibaca satu fathah ini kan fathah ten fathahnya dua berarti dibaca satu diulang dulu enak ya barokallah lah tadi belum kangen bu yang cak ulang lagi ya masaluhum kama kalil ladis qadana ya binurihim kok binurihim tak binurihim wa tarakahum fi la yarji'un yang ini kemarin belum dibacakan Bu ya. Berarti dibacakan aja sama kan belum dibacakan ya. Nanti setelah dibacakan baru setor ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun
الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد برق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Setengah ya. Alhamdulillah. Shadaqallahul adzim. Lupa. Duduknya kok gitu konanya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacakan dulu ya. Iya. Ulaika ala huzam. Didengarkan dulu ya. Kita ini ulang buku ya, dan nanti dibaca. Gantian bacanya ya. Ini mau kok uang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum ini ya, yuk didengarkan. Wa ma hum bimu'minin. Apa baca dulu semula dibaca. Bis Hudam Hudam Rabbihim
ladzina amanu wa ma yaqdauna illa ada panjang berapa? 5 ya, 5 alif 5 jari illa ditambahin 1 berarti 6 illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang kedua ya, fi qulubihim ini mem ada indah sama dengan huruf M jajar telu. Berarti gimana kita? Lihat tuh ya, berarti ini. Oh iya. Mana tadi? Fi qulubihim maradun. Maradun ini doman teh. Di sini ketemu jajar. Berarti kalau bahasa Indonesia N G bagaimana? Ya. Qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum azabun ini domaken ini berarti idhar dibaca jelas, berarti kalau bahasa Indonesia N huruf N ya. Adapun alimun bima kanu yakdibun ya. Panjang fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun walahum adabun alimun bima kanu yakdibun. Sampai situ dulu ya. Ini dibaca, dititeni bacaan ibu yo, biar pinter ya deh ya. Alon-alon yang penting semangat. Udah nanya tapi diceluk apa? Nawa. Oh iya. Jangan mulut baik dan laku. Dibacakan beliau dulu ya. Nanti sampai mana? Sampai sini ya. Boleh ambil. Kalau gelasnya kotor di ambil di rak. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Adalah berarti dilanjut ya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Innal baqara tashabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Ayo dilanjutkan dulu. Kunci sama mana? Oh, ud'u lana jelas bukan main ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda kecil ya, wala tasbil haras. Oh iya.
musallamatul la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqqi pada baqiha wa ma kadu yaf'alun. Ya. La panjang, la danurun tutirul arda wa harus musallamatul la syiyata fiha qalul ana ji'ta bil haqqi fadabahuha idza qatalatum nafsan karena ini tanwin terdapat nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya. Qatalatum fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna daribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ya. Nah, ini ada al. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum la'allakum ta'qilun. Sampun bisa lagi sedikit-sedikit ya, yang tadi